Football Titi parjasari somsari pariatna ngai thavele donta ila tuntuma chuan nizan in khel result le akentel be bom sang te tukin zinga in khel result le akentel te baka tun hnai thuthar then khatte kan soidon ani in khel result lamatang hian bultanta ila nizana Italian club ten elna Copa Italia final khel niin Lazio le Inter Milan anin machona goal ni aluta he mecha hi minute sompalina Lazio player Adam Marusisan anlama tilut palin mini samthum pangana Lautaro Martinez an Inter Milan ta na khungbela goal dang lu bel talavin Inter Milan hi sinhi fain an chakani he mecha hian Interin ball changtam jong masela chance anin siam tam lutuk thei bik lova Lazio hian voi riat sot nain Inter hian voi kwa sot an neya target a voi ni veve an pet team pahni hian chance siam an har sat hleya ma se ball changtam jok Inter Milan hi van nain Lazio lamin on goal an nei le Lazio defender Cheswala changa chance an nei an mangchang kaya Italian champion hian goal ni khungin Copa Italia Inter Milan hi an champion ta ani he in elna hian Juventus champion ngun berin voisom panga an champion towa Inter Milan hian totin voisom an championa Roma nen voi kwa veve champion to anni na atangin Inter Milan hian ma an son ta hreta Roma kalsanin champion ngun ber do tu ni na an mani chawin an chelta ani Copa Italia hi kan hria thiam theidan tur chuan English footballa FA Cup ang hi ania hein elna a champion hian Europa League an qualify ngal thin tuntuma ero Inter Milan an championa anni hi Champions League qualify to anni awangin Copa Italia atangin Europa League khel tura qualify anom don lova Copa Italia kwata hi Serie A lama an son don ani chuwangin Serie A te bula pangana chawin Europa League khel thei tur anni lain te bula parukna in Europa League an khel thei pha dona te bula pasarina European competition khel phak lo tur poin Conference League an khel thei pha don Copa Italia hian Inter Milan an champion awang hian Serie A lama European competition chantumin elna borok asan zual pha Napoli Juventus AC Milan Roma Como Atalanta te hian Champions League kwata pali omatangin pathum anin chu don ta a Europa League le Conference League khel phak tur po anni hawa tang hian ti chen anni don team paruka tang hian team pathumin Champions League an khelanga team pahni dangin Europa League khelin team pakhatin Conference League an khel don ti na ani Inter Milan chawin Champions League an la qualify sia chuwangin Serie A lama hian European competition khel phak in chu boruak ala sang hle match khel turla pahni theu chau an nei towa akotopa azongjong pe ngain an om ani bere nizana vek Spain League sangber La Liga khel chunzom niin Espanyol in sinhi fain Athletic Club an neya Espanyol hin an mamo point thum an lo chu awang hian te bula som palina anin hlangkaya relegation zone point thumin an kalsan match ni chau mabak awm to sia him turin an din mun athazual Athletic Club hian tloma sela European competition an la be sei theya ma se an mabak result that atok zawlawa an elpui club dang result a anin ngatel in kheldanga Villarreal in Sevilla mikhwalin gol nga aluta mikhwal team Sevilla hi gol thum gol nin an chakani Villarreal hi tloma sela te bula pathumna ani chunzoma season thara Champions League khel tura in petling chiang to an ni awangin anni tan hi chuan tlom apoi na awm to lawati thei Sevilla tan ero chakapoi moa Villarreal an ne awang hian te bula somna in hlangkain point somli pathum an neya relegation lam nai thin anni na atanga kalhla zelin relegation zone point li in an kalsanta a chubaka chuan season thara European competition khel phak an la be sei thei bok Sergio Ramos mangai club hi mani loka relegate law takin an oma ma se match claim te atangin relegate law kha European competition khel phak be sei anni le ta dai maya season top donor waya andin mun athalamin ain let mek ani in kheldanga Getafe in golthum gol khatin Mallorca neya Mallorca hi an tloma wangin relegation zone a omek team pahni nen an point nei ain zata relegate theidin muna andin mun ahim lo hleya an mabaka relegation betela an elpui club dangte aya result an nei chiat vai chuan an tladai theidon Getafe hian point thum an hlo chu awang hian point somli pariat an nei ta thunga Conference League tal chu an khel phak ngei rin omzelin hei aya sang Europa League khel phak an tumna a an elpui Celta Vigo point ni chawin an phak lo towa Getafe hian Europa League khel ngei tumin be seipo an nei sang hle La Liga a hian te bula parukna in Europa League an khel dona
Celta Vigo hi paruk na ni mekin point som nga an neya Getafe hi pasari na ni in point som li pariat an nei pariat na Real Sociedad hian Europa League an khel don boka an ni hi chuan Europa League an khel chan tur chu Copa del Rey an champion wang ani in khel danga Alaves in sikhat fain Barcelona an neya he mecha golam chun hi farsa fun pek bela Ibrahim Diabatea khung ani he mecha hian Barca hian voili chau goal shot an neya goal zone a voi khatma an pet lo Barca hian an player tha ange muzat an ha dam tir chungin an player tha then khat an chhor thowa ma se in khel munam lo taka hian chaktumin an khel lo ati thei Alaves hian voi nga chau shot nei bokin in khel chungin voi kwa chau shot a oma bese angin in khel a munam tok lovani ti hian La Liga tebula Barca hian point som kwa pakhat nei chun zomin match ni mabak an la neya atam bera point som kwa pasari an nei thei don La Liga chanchina sangni som pakhat som pani season khan avoi khat nan Real Madrid in Jose Mourinho ka shoina hnuaya point za an lo chuaka sangni som pani som pathum season a Tito Villanova ka shoina hnuaya Barcelona in point za an lo chuak ve boka khang hun ni chau kha La Liga chanchina team pakhatin season khata point za an lo chuatlin omchun ani tun season a Hansi Flick hian he record hi ni rual theina rem chang nei ma sela Alaves laka an tloma wang hian an ni rual thei don talavani Alaves ero point thum an lo chu awangin tebula sompangana an chhota dora relegation zone atangin antal chuak dana an hnuaya om team panga zinga team pathumin match somthum paruk an khelto awangin Alaves hi an din hmun a thazuala match somthum panga khel team pahnih zinga pakhat Real Oviedo an relegate to box hi chuwangin relegation battle kai hnoi team te a Alaves hi khelin zata an him tadaya ma se khelmabak an la nei ten an relegate lo a hril don ani nizana vek French League Sangber League 1 a match ni khelania Strasbourg in Khwalmola Brest gol ni Kolkata nein PSG in Khwalmola Lens in hi final ne boka he match hian minisom ni pakwana a PSG hian karas khelia mangin man ruaya hun top don hai minisom kwa pathumna hun pek bela kumsom pariat mi Ibrahim Mbaye manga khung belin PSG hian tun season League 1 a an elpuilian ber Lens hi an neta ani he match hian Lens tan chaknge ngei angaya PSG tan ero champion turin draw atoka chutiang chu team pahnih din mun ani awangin Lens hian hun ti ratangin hoisen takin an nora chance po an nei tam hle voisom ni pahnih sot nein voi riat goal zone an peta PSG hian ball changtam jok dai Marcela an hlawam tam lavani Lens hian ball an chanchuna an nor ngal mi zela wangin PSG an boi fowa ma se an him shram zel PSG goalkeeper ache thatak zeta PSG hian voi riat chau sot an nei veya ma se voi thum goal zone kalin heta tang hian goal ni an khunga draw chau mamo an ni kara an chakta jok ti hian League 1 season kalme ka PSG hian match somthum pathuma point somsari paruk nein team dangtan phak thei an ni to lova chuwangin PSG hi an champion ta a match khat mabak ala omtiin an champion an mani elna bertu Lens hian match somthum pathuma point somruk pasari an neya PSG hi point koin an phak lovani PSG hian tun season League 1 hi an dominate big lova chaktamber tlomtlember gol khungtamber gol chhuatlember goal difference nei thaber le point mutamber an ni chungin a thalam zongjong deuh tho an changchung hian an fal thei big mi alova chuwangin season top don nai match na hnungber khelmain an champion ve thei ta chawa a chan chu Lens hian season an man that ve em wang ani ma se hun poimwa Lens hian chakzolo an china wangin atopa atwar tu zoka an tang video masa kan soito ang khan League 1 a hian sakha jakwa somriat pangaria duk season a avoi khannan PSG hi an champion a sakha jakwa somkwa pathum kwali season a avoi ni nan an champion le thei chawa chumi hnu chuan an all de wangwanga sangni sompani sompathum season a avoi thumnan an champion vele ma se hemi hnu hi chuan voi ni chau champion lo an nei ta a sangni sompani sompathum season a tangin League 1 a hian season sompali man ania chuta chuan sangni somparuk sompasari season a Monaco an champion a sangni somni pakhat season a Lille championin abak zong season dang sompania PSG hi an champion 5 veka tu nai season sompali chungin PSG hi voi sompani te meu League 1 a hian an champion tu nai season nga a phe chuan PSG hi League 1 a hian an champion 5 vek ani League 1 a hian PSG hi champion ngun berni in voi sompali an champion towa
adot tu chu voisom champion Marcel le Saint Etienne te an ni tun season a champion anom ta ka chuan gol khung tam le assist nei tam hi soikai ta lokila League 1 season kalme ka hian gol khung tam ber hi Rennes player Esteban le Polania gol som ni akhung to Greenwood le Paniseli ten to din gol som paruk ve an khung to a assist nei tam ber hi Lens player Adrian Thomason ni in voisom assist aneya Brest player Ludovic Azorkan voikwa assist neya dotin PSG playmaker Vitinha hi assist nei tam pathum na ania voiriat assist anei ve to ani PSG manager omto zonga Luis Enrique hi lotling berania champion no moi som pahni a choi pui to PSG manager omto zonga no moi choi tam ber thin chu Laurent Blanc kha ani thina champion no moi som pakhat a choi pui kha record kha Luis Enrique hian akhum ta chia PSG manager omto zonga no moi choi tam ber chu Luis Enrique hi anita ani Luis Enrique hi aro pui big na chu PSG Champions League no moi choi pui theitu om chun ni in PSG treble champion ni pui theitu om chun ani boka chu wangin Spanish manager hi PSG manager omto zonga ro pui berti in soyania apom om hle Champions League final an chaka an champion phei chuan Luis Enrique hian PSG hi champion no moi som pathum a choi puyang mun then khata Luis Enrique hian PSG a hian champion no moi som pakhat a choi antia khang ho kha chuan FIFA Intercontinental Cup an chiar tel lo ani mai thei nikum sang ni somni panga a PSG an champion kha chuwangin Luis Enrique hian PSG a hian champion no moi som pahni a choi to nizana in elnadang khelchun zoma English Premier League a match khat khelania champion tum Manchester City in Crystal Palace mikhwalin sithum fain pepanau te hi an chakani he match hi minisam thum pahni na Phil Foden a chance siam mangtangka in Anton Semenyo an City ma asroi puya minisam lina Foden a siam saka tangbokin Omar Marmusan City goal ni na akhunga second half minisam riat palina a Ryan Sergi ball fing tak mangtangka in Savinio an City goal thumna akhung ani he match hian City hian chakantum leya chu hun ti ratangin an lan tir ngal ball an changchota na takin aneteka goal po an nei harlo farsa fa goal ni an nei man dera hunchan vea an din mun anti thaman le chuwangin Palestine po thole a har sat pha pepanau te hian phu takin point hum an hlo chuak ta ani Ryan Sergi hian City a hian a season khatna amang chawa season tirlama phei kha chuan bultan tu nge jinga atel lo season chanulam ain her chwa me chuan City player pei mole tangkai chan siam chuak tu tangkai big ania bultan tu nge jinga atel Ryan Sergi hian tun season a City tan hian match somli pakwa a khel towa goal som khungin assist som panga anei tela Premier League biga Sergi hian match som thum pakhat khelin goalie akhunga assist ero som pahni loi anei der to Sergi hian assist nei tamlama Bruno Fernandes chau aphak lova Bruno hian assist voisom pakwa anei to Phil Foden hian tun season hi amang thalo hleya beisei aphak meulo ma se ahun taka ara chuaka Palace laka assist voi ni anei assist masak Semenyo pet goal tur asiam sak phei khachu assist moi big ti tlakani Foden hian tun season a City tan match somli pariata khela goal som khungin assist pasari anei to Premier League bika match som thum pakhat khelin goal sari le assist panga aneya Foden hi kumsom ni panga mi chau alani na in ti hian Premier League ka goal contribution za anei tling ta dera tun season hi mangtha tok lo ma sela alo che tha to thin na nen Premier League ka hian su nu chuan omtak anu chia ani ti hian English Premier League ka Manchester City hian khalsam thum paruka point somsari pasari na yen anchunga om Arsenal hi khelin zata point ni chawin an phak lova chuwangin champion tur hi ala chiang lo zela match ni theu chau mabak an nei to kara Arsenal le City te hian an match khel mabak pani ve hi an man that le atula City hi Arsenal result a hian anin ngat tel bok ani tukina USA lama Major League Soccer khelchun zom ani boka heta hian Cincinnati le Inter Miami in machonin goal riat alut Inter Miami hian goal khung masain minisomni palina Lionel Messi an atim ma asoi puya ma se minisomli pakhana Kevin Denki an Cincinnati tan penalty atangin an sipur asuta farsa fa goal ni lutin chungnung jok anam lova second half a ero goal ruk alut minisomli pakwana Cincinnati hian Pavel Bocha mangin man shuaya minisomnga pangana Lionel Messi an Inter Miami tan asut vele minisomruk palina Evander mangin Cincinnati hian an khung bel leya
mual nei tu hian gol thum gol ni in ma an hruai zui ma se Lionel Messi tal na tial tialin mini somsari pakwana Matteo Silvati pet gol tur asiam saka mini somriat palina a German Barterame an apet gol theina tura free kick pet tu anibok Messi free kick pet Cincinnati goalkeeperin Amando ne motilain Cincinnati player le an goalkeeperin ball an tin zone vevea anin ken lo awangin an chesual olsam takin Barterame an apet gol thei pha ani Inter Miami hian goalie goal thuma ma an hruai hnuwa an la du tok mai lova veilama tanga cross ball a hmu Messi an goal lama atlowa goal ban aper ball perin goalkeeper tlu aper zuya a goal ta a commentator point Messi an hat-trick asiam thu soin score sheet a po Messi an hat-trick asiam angin tarlan ani ma se in khel zuwa goal du dan an chian hnuin Messi goal thumna hi an pomsak talova goalkeeper on goal anga zialu ani hetia an siam rem hi adik ni point alanga Messi ke atanga ball kal khan goal bana pera kha achuak zongin goal line nei taka apera ma se ball gola lut lo tur khan goalkeeper apera wangin ball kha gola alut le ta jok ania chuwangin goalkeeper on goal ani Messi hat-trick goal tia soipo sud le ngai ta in Messi hian goal ni akhunga assist voi khat anei tela goal contribution pali ni lovin pathum anei ta jok ti hian Messi hian a career a ram le club tan bel khomin match sang khat za somnga pathuma khela assist zali som pakhat nein goal zakwa pakwa akhung ta boka Messi hian match sang khat za somnga pathuma tang hian goal contribution hi sang khat zathum somni anei tling ta der ani in khel result lam chu du tok ta ila zan ina in khel tur te hi soikai le ta ila zan ina hian in elna sang khel chun zom turania chungzinga chuan La Liga a Darsom le chanvea Valencia in Rayo Vallecano mi khwalin Darsom pakhat le chanvea Girona in Real Sociedad an mi khwaldona dar khata Real Madrid in Real Oviedo an mi khwaldon bok zan ina hian Saudi Pro League po an khel chun zom dona ma se champion be sena lanei Al Nassr le Al Hilal te ero anin London lavani topic danga chuangkai ta ila German goalkeeper ro pui Manuel Neuer hian a khelmeng na bayana chamzel turin contract ajek thar dona kar ni liamta a thupunga anin rem to na tipui tling tura ma lamekin kumsom lemi Neuer hian kumsang ni somni pasari jun thla thleng dai contract ajek thar don Barcelona striker Robert Lewandowski hian tun season dai chau Barca contract aneya contract thar chungchanga anla in rem lo Barca hian kol chun zom an duwa ma se a hlo ti hniam sak an du tel tuna a hlo angsat pek anin huam to lova Lewandowski hian Barca a cham adu ve thowa la tho ho an du na konga chuan anin rem thlap ma se hlo chungchanga lewi hi atol hnung du bik lova hei hi anin rem theilo na chan ber ani hei wang hian Lewandowski hi ain put chuangai arin om ta zela season kalmek zuwa free transfer in achuak theidon chu tuna adin mun ani tuna hian Italian club ten Robert Lewandowski hi an be seimeka Saudi club tele MLS club te point laklu antuma Lewandowski hian sumtam jok hlo theina tur du thlan tur anayani tun season hi Barcelona korha a Robert Lewandowski kan mu top na tur ani ngei arin om hlea Barca emo Lewandowski emo hi tuna an channa atanga anin nuk niam theita thut ani chuan anla inchel theima na le chu tuna Barcelona le Robert Lewandowski inkar andin mun ani Iker Casillas Spanish goalkeeper ro pui bera mitam takin an ngai Real Madrid captain thin bok hian Mourinho chungchang hi soyen Jose Mourinho hi Real Madrid ka shoi turin adu tlat lova Jose Mourinho a hian harsan na engma ka nei lova ani hi kalaka chuan professional ro pui tak angani ma se Real Madrid a om turin ka du lo coach dang ruai jok selati hi kanun pum lo tu Real Madrid ta na ka du ania chu in bua sai na thajok ani ngei po karing mimal ngai dan ania thil dang engma aom love atia Casillas hi Real Madrid atanga thauthatu chu Jose Mourinho hi ania kha wang khan Mourinho chungchang asoin anhun kalto herlum sak an ni thin chu Casillas hian asia a hun kalto awanga du lo kanilo kan tun din hmuna chuan midang kan that pui jok karing mai chau ani ye atina ani ma se Real Madrid hian Mourinho hi an roi ngei mela anin dor na kalmek po an tluanga Mourinho hian Real Madrid somna hi apom Titi to ani hetiang kara hian Real Madrid president Florentino Perez chuan an team chanchin chia an boina chungchanga thuthar nein kan team chanchin chia tiput rutu kan hretoe kakuta daro keiman ka chingfelang
khatianga thil ti ani kha athalo tak zeta media a akai le zel te kha athalo le zual Valverde le Suameni te hi thian an nia hetiang thil hi an kara thleng theiani ma se thil thleng aput rulai tak hi athalo lai ber ani ye he hmuna hin kumsom ni paru kaum towa season tinin player intibuai hi an omzia ma se van tlangin an hrengai lo club chunga melma thil tiput rutu kan nei ani min ring rau ka kuta da ula keiman kaching felang min ring rau ati ani Real Madrid boina an team chung boruak chetak kha tu takin tilik outang mo achung arit le don ti achiang renga Peresian kan muto e atimau mai boxi media lamin an ngai ven ngal leya Real Madrid president hian ti du dan aneya wangin aman adu anga thil ati theina turin midang in rol aduri tlat lavani Michael Carrick po Manchester United in angeta roi lolo an thlangta ni in alanga manager ngetatan an roi done ti thu official statement la omlo ma sela club management board lamchuan Carrick hi an on leya manager dang an be setea ris athara la lovin team an nei mek hrechiang sa ani na la ya a result a thabok nen Michael Carrick hi rin tlang phot an du ani Carrick hian United hi tun season a hian Premier League match sompanga akai ruaya social na in abom club hi fakna in abom club a achua match sompanga atang hian voi som chak puin voi thum ro an neya voi ni an tlom point somli panga lo chhuat thei atangin point somthum pathum an lo chuak ani Manchester United team tal boy tak thin hi kum in January ni som pathum atangin akai roi ve tran chawa classic transfer a team asik soilem lo bok teama om ang te aring tlanga an nei sa chomin ama a khel thalo tak tak player te kha ashwal chun zoma ma se khel thalo te a khel thatira transfer laya in lak bel hausi lovin ache thaber pol ani puita dayani Carrick hi ache that le nu po hian rin hlel na in a zui ngar ngara ma se rin hlel atul to loveti in club ho tulamin Carrick hi ama zong a in an ring ta a Manchester United club a senior executive in club nei tu Sir Jim Ratcliffe ne na Michael Carrick hi manager ngeta ruai turin rotna athlenta ani Manchester United ta ho tu lokten Carrick an tu tak em awang hian anin ruai nget ngei do ni in alang zela thu chiang la omlo ma sela Carrick an du na alian zel si United hian manager dang be sei lovin Carrick a hian an hmalam hun an ngat don ta ni in alanga season kalmek atop naya ni pui transfer ain her chuak le mai don World Cup line player en thlak angai don boka chungte awang chuan United hian manager nget tur hi an ti chian wat angaya official announcement aom thuai be sei ani kan topic nun beratan transfer thuleng soita ila transfer thuleng hi chu rin dan tok thiam acha ome chanchin bumi tena an rin thu an soite thil an lo riat ruk an tarlan tele thil sang in chopol rin thu te nena an ti chua ani ti kan hrethiam don nia heta hian German chanchin bulian built-in atarlan dan chuan Bayern Munich and Newcastle United atangin English forward kumsomni pangami Anthony Gordon hi laglu andua athupungin in remna po an nei to ani Spanish chanchin bu marka in tar langin Chelsea le Manchester United chuan Real Sociedad atangin kumsomni palimi Spanish forward Ender Barenezia hi laglu antum Give Me Sport in tar langin Manchester United chuan Nottingham atangin kumsomni pathumi English midfielder thatak mai Elliot Anderson hi laglu antuma deal na thlen turin anin pei thokhat to ani Italian chanchin bu ten tar langin Chelsea le Galatasaray te chuan kumsomni pathumi English forward Jonathan Rowe hi Bologna atangin laglu antum don German chanchin bulian built-in tar langin German forward Newcastle ta na khelmek Nick Woltemade hi a khelmek na Newcastle a hian ahlim lova chuwangin Atletico Madrid in remchang la in kumsomni palimi hi laglu antum don Dasanin atarlan danin Marcel ta na khelmek English forward kumsomni palimi Mason Greenwood hian tu hnaya boruak chelam nei ma sela a khelmek na club hi chuasan tumna anei lova Juventus Borussia Dortmund le Atletico Madrid ten laglu antum ni in thu thang ma sela Greenwood hian Marcel kor hi hak chunjom adu ni in atar langani built-in tar langin Marcel chon kumsom thummi France defender Benjamin Pavard hi angeta leitumna an nei lova ani hi Inter Milan player ni in lonin Marcel hian an ho mek ani code offside in tar langin Tottenham chon ni pui huna Sassuolo atangin Bosnia defender kumsom ni pathummi tarik hi pan maktere somthum bor velin laglu antum don Athletic in tar langin Ivory Coast forward tlan chakle tuan thatak mai
Ian Diomande hi Chelsea le Liverpool ten laklu antum chun zom zela RB Leipzig forward poimo kumsom pakomi hi pawn makdade somriat valian lei thei tura ngai ania aman atam hle chung hian English club lian te hian laklu antum thauni in tarlan ani ole khatichin khatun thuma kan topic kan soizaw theina chu nile photro se